Angine kuna turoro ya retikio bunge bwa kuru kaunti ya Meru Gakimboi mwaka muthiru na rakinyo temo atimbaro mneno gavana Khaira Mwangaza nominate gavana nonto bwakirane ndi akuwa naete mutongeria mwikumiana wachiria bangi tomi gakine dirite agita na mbere na kuwa gavana Kawira na kuthukia twanya twe kuru barabara ingenda uchuite begi siasa akiwa nende kaita gavana Kawira kwithira kebela itine kiu. Na kwa mwaka jomwe kuma gavana Khaira Mwangaza gutonya wathanine nethiritwe rukiri ni antu babaingi bamwashore ninyabange kwa timbaru ja kwangerekana ntuko echo karoitho kiugo wengo na kujiria kanywa kawe na mwirukirite gavana Khaira Mwangaza ntuko narwa nio tukura munyaka twakwatana Gakimboi ore kinyawe ogwata gavana Khaira Mwangaza mbaru atugwethro no mugwata mbaru Gakim no boy no kugwata gavana Khaira Mwangaza mbaru kagiteneka Mwangatha iare nte kugwata gavana Kawira mbaru na indicate kwebela bombere indejire kuona gavana te muntu aomba kinya wetwa a decent woman kana mwekuru mumiru aina heshima ciawe kana aina murunga mojwa agopotrembisha ya mwekuru ari na kinyanthoni cia mwekuru nukomia mutongerio te muntu atithaira aina antu bawe para baomba mwira untu boibukuthuka kana bobonge ibukubua dona twambiria kwira gavana kumucorrect mantu ne jama ingi nontu ya mantu yonthe athithagia the wrong way wageria kumwira akaethia wewe mundu we ringi agakuthreaten nae kwira agakumblock no kumenya na wetethia muntu utiko utethio umwetia bere twendere no toja ningerekano nkai pengine no kwa mwirire gavana tegera ajo utikuthithia bobwega na ndi mugwati maruko munene ntikuga ngikenera we kuna kwera pengine ako block bombere gavana imwachi anthony na atina qualities cio tongeria no ntuba kwithira aikorogana na tongeria bangi bonde all the 9 MPs na the nominated one woman rep senator yani atongeria opinion leaders bonde kwatuika kaba ukumena utiumba kwithira we mulaika bangi bonde bethira ibo bainambi baina makosa nendi amanto ya torerie buru nia eyokosana na munini wawe itukuona yari gavana etirite impeachment ire mbere reverend kana Ndinji nera wani antu baba inge muno etikiria turi kundi kiriko lakini yari ae munyenyekevu mpaka dakika ya mwisho wachoka wa mumena okolea shambuli ya Shakahola bakubwithie kurumanga antu amikia mwarine jo Ndinji kendeto mwagira Anthony mongela ndi mwekuru mumiru na kikimeru kinya mweje atirumairwa ko genuinely speaking kutiro ndakarande na gavana mwera oni ndego support kenda mbona gintu kina mbua kuma mwaka jo 2019 ini ndaambiririe kuwa gavana ni mama na kinya phrase ukuwa gavana ni mama yaumanirie na oni Gakimboi. Yes. Aturia tere mbigiro kiuga kolea Shakahola nwithirito wina gavana kuma 2019 kulingana no uga na mwakira thaiji ntikumeneke gwa okole Shakahola ndere me liken to Shakahola no ntwira confusion etikueleweka iki into tu buranga gavana wa ketrunamba ketera ketrunamba ikuwa into ketikueleweka kiwikio okolea nontu okolea burandire yire kumemenya tigintu genuine kiotethia mwananchi uraba waiba utethia irane tool ya gutumira ego intimidate atongeria bangi nontu MCA etawa jaba MCA bathwana nara awa gavana atiko bwithia boboya nara the following day waiku okolea imwarine yo ithile na okolea iu ititite kwa ithile nontu bwa genuineness kana kwina uma kana akienda utethia antu bara etite ometumira kenda athiria ithile ariku waikwa kwa DMK nwena kwaria buthuku okolea regeta nariku igeta nara no raikirwi bamenanire na Ndinji nontu bwa muinyelia kuratwire amuinyeletie avumiliete bekumenana okolea yaikwa mwarine yao jwa Ndinji kiwigintu shwali kikwirwa ikiutethia na uma kana kwina weru kana igintu kiutumika
nontu injironete ni kurita ngui nontu na umbere kuura nio the former governor na aramura na aramumaria etikiende this is the two. What is this okolea thing? Ene Shakahola ikintu gya gucenjia mathwane ja Meru na abaoga nkoroki gutwika batu culture yetu ni eguokolewa gutiro tukarona meaningful development. Kwa hivyo ntonkua Gavana Mwangaza atikuvua gavana wa Meru na nikande ya kwira Meru ndi very sorry, lakini ikosa ni ikosa rirochokerete na mbuge ringi bere ya Meru bandu turi atongeria be corona ndebera na kwini ya kunene bagatunjanji na yukuria gavana Kawira nkua round ye Kawira atitetha nora kageria kumuokoa na ngagatwira atiri ikawira ina bata noe ai muntu kiumbe tekura cia Meru. Okay, mutheburu Biblia ni ugite kiki nyamundo kwa gwitiria murekere ringi na ringi Kawira riro rya mbere ra jaira tumba kurekera ja thatu. Unfortunately manto ja Biblia na kanisa itofauti na siasa. Kawira tutina thina noe jaoni ntina ine personal grudge noe ni burato kuona county itiwita bwega nonto mwongero tero tumba kutura kuwa mbu 24/7 atekere mangazeti TV ya itienu no Meru no katukurira gutia amani ni otukwenda Meru county na katukwenda guchokia roi mwerene kenda twinde tukara na amani na tuko exist na kinyanga vana wengo atumutethia nonto inya kunwa kuna kunwa muno akiwa ambwe umani. Okay, bwaga muno kiki je moni ja kiki Bensunda kana Kakimboi naoni ndi mutumwa ntipatere kwithirwa nkiongera kana ngitaura ni unditani na kona ndi kumaja kengina nginene kinene kya mushuja Nairobi Bita Boniface Mungera.